Ha kabayade bakajing betay dynamite hapo ka party doyong kabalajia ha ka santrik rempang hamensngan ha ka thain thang sko East Giant Hills kabalashim ya kajing jo ki arpasan ngot ki brio ki pulit kila yo ban kem no ya arngot ki subadon kti halendat jong ka deka kamti doyong pe ai kini ki arngot ki blasha kem ki dei ki balatep kerteng kum uformi charmang laipin rius nemerta ubadei na kashtong jalaphet pordung East Giant Hills Bar usyame hiwar sapu ars namerta ubadai na sutnga po wailong East Giant Hills District. Yakini ki arngot laya lamtian bishar hapo kayeng kashri hakahan riotrik rempang haka bala IT syaki pulit bakin sen na kabenta laisngi ban penlong ya kajing tokin. Ki pulit kila penlong kajing tuwet kebajur ban yok kiame ki weipat ki basyak kendok don keti halor katika kamti doyong bean. Halor kan ika jingja ki pulit kila ujor da suo moto FIR bala register hapo cleared police station kat kum ka an jo ka Mines and Minerals Development and Regulation Act ringkat ka an Explosive Substances Act. Nakalyang ki kinhuan ay jingarap kidang betenge ki kam ay jingarap hakatika krem doyong hakabay kila yo ban saybiang sa South Likimat yap na luar kata way ubriu ubala mensaw bat ubasya sumar hapo negrum shulong ula klat no namar ngajim mensaw kumju sa arngot ki way pat ki bala mensaw jur hakatika jing bethai haka party do yong bi an kila klat no bat la penkit no eki syapo civil hospital kliat bat civil hospital juai da ki bahye ngasam jongki lingba ka dengan jinglap shushu ikimat yap na lor kini ki bala klat no da ki jing mensaw kajing don jong baro ki bayap ha ka dengan jingja kala kiyo syaka arpusan ngon. Na kini ki met yap bala yo say kat nyongot na ki lala ban itho bala IT no syaki bahi ngasam hadin bala pendap iki jinon kam kat kum kaan.